Ronnie. E batazo di fly en territorio de foul que tercera base te va y busca, pero no te llega. Santa Rosa te queda cubido. 2-2. 2 bolas, 2 strike. Para el bateador Otmar Petronilla. Santa Rosa con corredor en la segunda base. Santa Rosa monta amenaza, pero es double play. Camina Rupert Straker va tipo double play. Urba swing un roletazo para banda di primera cotabile di foul. E carriera di Santa Rosa, carriera Xuxi. De Nikita, sì. E sono Nikita Xuxi. Que venden a juega, tiene 3 carreras limpias, 2 para banda de Scorpions, 1 para banda de Santa Rosa tiene momento aquí. 2 promenem de Ribeirão Ron de Royals de Arthur Davalar. Estava da limpi e a sobrana tour estava da Xuxi. Ronnie di banda a Bowie di 3 malo, 3-2. 3 bolas, 2 strike. Para Otmar Petronilla, esperando turno Luigi Virginia. Jugador di Royal Scorpions estão na punta de dugout. Agora Ronnie saca de 3 out para não sair e celebrar junto com Ronnie Necia. Swing, foul. E Otmar está estrobando na plana. Basta rato não que sale Gawa. Se vai para o jogador mais valioso aí, vira tu maneira treinando os, não? Ronnie com 3 ganhar e 1 perder. E Orlando Nicolino. 3 juega completo lançar. Ante Orlando Nicolino com a veraje de 5 chem, 24 turnos, 12 hits e 3 son run. Swing, foul. Otmar fajando con el pitcher Ronnie Necia. Cinco para 12 partido a favor del equipo de Royal Scorpions. Ostungando Cabezini número 9. Tiene 2 out. Y el conteo de Otmar Petronilla da 3 bolas y 2 strikes. Esperando turno Luigi Virginia. Si Otmar envasa naturalmente. Swing Bashir, la poncheta. Victoria para el equipo de Royal Scorpions. Un score de 5-2 y equipo de Royal Scorpions campeón. Tómala. 19-92.